Merhaba جوارا هم خير هاتن قناة برتوك حزم إيرو في فيديو دا از جوارا بحث برتوخانه أخوان نو بكم أبتشان رو بري من سر مديا سوسيال وكي إنستغرام تويتر جي بلاف كرت برتوخانه أخوان نو راوي ويد دا من قلت من برتوخانه أخوان نو تشكليه كايرو از بحث ويب كم جوارا جبركو جالك هفالان برس كرنج بو في برتوخانه کاته چکریه کو تبیجی یانویه و صاب بیجم و که belki پرتخانه من برید دیته و کو اف yani ne biraz پرتخانه که وکز لگوردلی من و باش ببون هاوجو من پرتخانه که نوش خواهد بدا چکرن آنچه بکریه با yani باوی که وسا جسه بشان نه اف پرتخانه پکتی بشه که پچوکشی وایل وی دسته راستیه لگورمن دسته راسته گورمن دسته چپیده به اف پرتخانه نو و گاوی ترا من بکه ترا پرتوکه من بکه belki نج بو پیشروجه جبرکو و پیشروجه ده هوجداری من پرتوخانه که مزن هیه جبر و گاوی اتکارم بیجم کو اف ترا مدکه جبرکو پرتوکه من دی ساپرن اف درجی تنی بگشتی پرتوکن کردینه هر چقدر چند پرتوکن ترکی ده بنده هبنجی لی اوجیل سر کردانن انجی هن پرتوکه امکان بیجم به کردی تنن مخابن هیورگرین وان چینه بونه لیدی اولیسس ورگرویا به کردی چه بو مجبور شانخانه آبیستی نهال برچاپیه و به بردستمه ایدی نه هوجیت ترکیه ویام ده پرتخانه خدا بجی بکن شو جی ویج نما امی ویجی بجی بکن اولیسشیم و بکه ناف جهانا کردی ایرو از لسر بیان و پرتخانه خدا بدم ناسین yani مخابن yani o amurên min ku derfeta min tunez bawe ki baş belki Portuxaneyê boya bidim nazin li gor derfetên xwe ez ên ha şekî din behsa Portuka xwe bikim behsa naveroka Portuxaneya xwe bikim ji were ev Portuxane min ya birayê min e ne tenê ya min e wê jî bêjim wê pêşerojê de em zê bikaribim Portuxaneyekî tenê li ser navê xwe amade bikim û hewcadariya me hemiyan û taybet kesên ku haver temaşe dikin kanala Portuk Hezê de abone ne هوجداریا me پرتوخانهان هنه yani پرتوخانهین کردی هنه yani دبی ام بخوینن و ام بکاربن belki ji bo pêşeroja xwe hin tiştan bifikirin û hin biryaran bidin û li gor wê pêşeroja xwe xêz bikin ger ku em nexwînin em nikarin ser pêşeroja xwe ser wê xwedî biryar bibin û bikarbin pêşerojekî ji xwe re xêz bikin ev gelek muhîm e ku dibê xwendin lê dîsa jî خواندن yani bir xwendin çênabe na Portuxane olsa me gor beşên wan em bêjin Portuxane me da taybet alî ku ez ew dikim beşeke em bêjin tenê bo edebiyata klasika Kurdanê em bêjin Portukên him dîwan him berhemên ser edebiyata klasikat nivîsandin bi awayekî em bêjin ev derciyê wan e pişra ciyek tenê bo romana Kurdî bo edebiyata Kurdî em bêjin romanên edebiyata Kurdî beşek ji wê re ye beşek tenêj bo çîrokan e Pirtûkên ser çîrokan hatine nivîsandin wek em bêjin kî di vê ciyê çîrokan da heye em bêjin Firat Cewerî heye girtî çîrokên Firat Cewerîyên girtiye gelekî ji xweş in pişta dibin da Pirtûk dîsa helbest jî li vir henin helbestên edebiyata Kurdî pişta Pirtûkên ku hin yên sala çûyîn û em bêjin yên minê kevin taybet yekevnê ku min xwendine û niha ez min jî ew li bin em bêjin divan cihên binî da min ew bicîkin rafên binî da ne ew weke din dîsan Pirtûkên em bêjin dîrokê cihê wan cuda ne lêkolîn hene û zargotin jî dîsa di vir da heye û him Pirtûkên ser teoriyê falan di vir hene ev beşa ku li vir em bêjin ev cî wekî van biçûk ev dera ev dercî bi giştî cihê kovaran e wesa tijîye ji xwe belkî baş nabînin vira ev dercî cihê kovaran e weke ez dikarim kovarekî li vir yani ev kovarên çi kovarek kevinin şu yê nû derdikevin em bêjin gollik heye ku ev kovareke hêweşanên wê didomin û ez dikarim li vir kovarekî din nîşanî we bidim ev jî kovara zarema ye dîsan ev jî hêzmara wî ya dawiyê ye yani ev dercî em bêjin bi giştî cihê kovaran e yani Portuxane me wisa em bêjin ez dixwazim her tiş yani beşa wî cuda be ku ez bizanim kalî ku derî çi heye çi Pirtûkên nivîskare mijare babetin bi awayekî ez jî bizanibim û li gor wê bikaribim bijêrim û bixwînim ji ber ku ez xwendinên xwe jî li gor bernameyekî pêktînim hewceye tişta ku ez dixwînim li gor bernameya xwe wan jî li Portuxaneyê da bicî dikim û dema ku min hema li Portuxaneyê nêrî gerek ez bizanim ku Pirtûka ku ez dixwînim li ciyê xwe ye û ji wir hilbigirim û bixwînim û pişta jî dayînim ciyê wê yani mesela Portuxaneyê jî bi rastî tiştekî çandî ye yani Portuxanê wisa hema با آوایی که چند کردن پرتوکان جی چنا بده به اف دشتا بشکیم مرو شواره بکیم درس و وکه چندی کلتوری لبنیره و بکاره به یعنی هم خواندنه و هم
پرتوخانه و نه تنه پرتوخانه وسبب فیزیکی جی نفکرن پرتوخانه نیدی آنلاین جی هنن و که اونجا زانم پودکست دنگ پرتوکان دسالانو دا دسب وشانین به پودکاستین خو دست بگیریه دومه هری دایی به روزدایا شکل من هف پیوین چکر بود سر سپانا دنگ پرتوکان دوشه اون کارن گوداریا پودکاست دنگ پرتوکان بکن و که دنیجی دبی تقص ببن abone کانالا پرتوک هزه در دوره خواهر پار بکن وجبیر نکن گر کون ویدیو اند عجیبینش کلم خو بعجیبینن و که من گفت پرتوکانه آنلاین جهنم با اوه که از امبیشن abone denge Portugal'ım ji u duvur da ji Portugal'e yakımına online heye ev geleki başı yani hem fiziki hem online eş her diyorji hazdıkım ji berwe dibe Portugal'ın xwe ava bikin çê bikin yani çiş dest wetel gor derfetin xwe dibe teqes Portugal'ın ji brehebin ve ke disan nivir hin Portugal disan edebiyata klasik un Portugal embijin ser dini ser ol Portugal çi tefsir çi embijin hadis anji Portugal امروز انجیل پیمانان و پیمانان کهون یا تورات وکیدن هن برهمین دن سر دینی فلان لور هنن دیسان دویر دا بچکی پرتوکن فرهنگی مبجی کرنه هن کلاسیکین جهانی وک مولانا یا مثنوی یا مولانا جلالالدین رومی هیه دب ان بنیدا هن پرتوکن وكا مقود بالتركي هنن مخابن افجي لقور درفتن يعني وكا درفتن اكو امام بكردي مخابن داس بخن يعني قال كو كرديه ويهبه لو هبه زبرين بتجيبكم افجي مجبور اكو دبن ان بني دوام بتجيبكن يعني جاجره هو جداريه ما بوانش تشدبه كو بخواندن جبروي ليش بو متشتهري جرينج او كو عقل كرديه بكردي فهم كرنا دنياي و د پنجره که کردی دا مذاکرنا جهانی به دبی بگومن ام به کردی بکاربن بخینن و تایبت رومانا کردی دوی خالیدا یا هری گرینگه یعنی جبر کو هر کس نکاره پرتکین دیروکی فلسفی ام بجن زانستی لکولینی بخوینه یعنی فچکی زحمته ل رومان تشتکی وسن رومان تشتکی حسانه کو هر کس دکاره با اوای کی رومانی بخوینه جبروی دبی یعنی پیشنیازمنا هری مهم جبو و او کو دبی تقص رومانا کردی بخوینن ل به کردی بخوینه نه به ورگرین ترکی yani Taybet Mehmet Uzun embijin hem her Kürt belki Mehmet Uzun dinase le ne bu Kürdiyavi bi Türkiye Mehmet Uzun dinasım rasti evji hayfet be usablatçı ne be Mehmet Uzun bu Kürdi be xwendin bu borun ve gavi az naxwazim videoyu pir zêde dirêj be nizam niha bu çend dakika haya mecwîtine لی از قاسی چند تشت دنیا بیشم و پشتم ویدیوی به داوی بکم هیوی دارم پرتوخانه این وجه چه ببن یعنی مثلا خواندنی یعنی گر کو مثلا خواندنی بچکی هم هشیار بسکنن امی بکاربن یعنی خواناسینه یعنی خواناسینه وک شخصی وک تاکی کسی یعنی بکاربن چکن براستی اب خواندنی چه دبه یعنی بلکی جواکا me ne جواکی که وسا mesela خواندنی دا پر سر وقت انجیر خواندنی پر دکی uzane tamam ev kemasiye keme belki hebe le navi mani ko min karbon ve kemasiye da bigrin iro derfetin mehene yani hatta kuj desmeti de ben van derfetan bekar binin ve kemasiye xoji bekarbin tjibikin o دبی بخوینن یعنی هر بخوینن هر دم خو بکاربن با اوای کیش بو خواندنی دمه وقتین دم خو بگشتی کم کارش بو خواندنی وقتینن لی دبی امج بو خواندنی دمه وقتین وکه هوبی نه شبو خودی خواندن نه هوبیه خواندن جو دمه خوازه دبی چوا هنج بو هنتشتن هوجداریا و وکه بو خبات پرج بو پره او خوارنه فلان دمه وقتینن جبو خواندنی جی جبو برچبونا خو روحی دبی هوجه هنج بخواندنی راجی دمی وقتینن به وی هاوی از هاتم داویا وی ویدیوی من خواست اسپرتخانه خو نو بو بدم ناسین هیدان وجه حس کریش کرم خود بن ویدیوی دا هنج کارم بحث پرتخانه خو بکن او پرتخانه منش بن رخینن او وک پرسه و پیشنیاز و رخنه وجه چه بن ویدیوی دا بنویسن نه به خاطر و حتی ویدیوی کیدن خو باش بنیرن